Live let's lithola encwadini yethi hlabelelo kumbe mahubo kumbe Psalms chapter 8 siyofunza ku verse 2. Psalms chapter 8 siyofunza ku verse 2. Psalms chapter 8 siyofunza ku verse 2 bese siyana ku Matthew 21 siyofunza verse 16. Psalms chapter 8 verse 2 na Matthew 21 verse 16. Ngidobita kuzoba right 3. Psalms chapter 8 verse 2, Matthew 21 verse 16. Ngoqina Psalms chapter 8 verse 2, Matthew chapter 21 verse 16. Lega itfolile bese uyasifunzela. Mahubo 8 verse 2. Yes. Imvumiso yemandla akho uyibeke emlonyeni yeswane nebantwana noma ukwendele kutibizisa titsa takho nalababelene nawe. Okay, phindze futhi ushaye very slowly. Imvumiso yemandla akho uyibeke emlonyeni yetiswane nebantwana loko ukwendele kutibizisa titsa takho nalababelene nawe. Imvumiso yetinswane neyebantfwana. Imvumiso yabazalwane yetinswane neyebantfwana ngile uNkulunkulu ayisebenzisa kulwa netitsa takhe. Let's funze Matthew 21 verse 16. Matthew 21 verse 16. Yeah. Nako bathi kuJesu uyeva yini ukuthi bathini? Waphendula wathi yebo ngiyeva. Angizange nifunze yini ukuthi emlonyeni webantwana nakulabamunyako utilungiselela ludvumo. Angathi kube niyanaka yini ukuthi nabakhuluma ngebantfwana bese baphindze babahlukanise laba labamunyako. Niyanaka bazalwane. Ngale ku Psalms 8 verse 2 bathe ngemvumiso yetinswane nebantfwana. Tinswane bathi beke dodwa nebantwana bababeke bodwa. Ngala sesifunza khona futhi bathi ngemvumiso yalabamunyako nebantwana. Because ngamagama bazalwane kunento uNkulunkulu lekafuna kusikhombisa yona, kunento uNkulunkulu afuna kusifundisa yona. Ngetikhathi takudala kusekavami kakhulu ukukholwa likhona libandla kusekavami kakhulu ukukholwa ngale tikhathi takudala bekuthi uma ngabe umuntu omdala ufuna ukuthatha uhambo ahambe aye somewhere, uma ngabe afuna kuhamba bese kube khona liswane la ekhaya lelitokhala likhala lingathuli. Bazalwane bangakholwa abantu bakudala bangamati uNkulunkulu, but lo kukhala kweliswane bebakuthatha njenge sign yokuthi kunento lengasikahle lento yendeka. Ngakho ke ngoba bebangakhoni ku-understand kahle into kamoya, bebangakhoni ukuvisisa ukuthi ichazani lento yokukhala kweliswane, mara bebakhona kuyivisisa ukuthi liswane uma lingaguli, uma lingakalambi, uma lingasimandi, once lakhala liswane lichaza ukuthi kunento lengasikahle lento yendeka. Laba bogogo bayitolo labe bakade bangayadi inkolo, labe kade bangaladi iBhayibheli, mara nakakhala umntwana uma bekumele uphume uhambe bebakumisa bathi ungahambi nyalo. Why bathi ungahambi nyalo? Kuneli sign lomzala wethu insuku leyo wabakhomba lona kukholwa kusengaveli, wabakhomba ukuthi ngekukhala kwemntwana lomncane kunento leNkulunkulu lekabatshela yona. Ngoba bona bebasengavuleke emehlo, bebasenga understand ukuthi kunemandla uNkulunkulu lekabeke kweliswane. Kuthi noma ngabe ntofika bathakathe ebusuku ekhathi nasebusuku livuke liswane limemede likhale. Bayathi abantu abazana ukuthi alikhali ngoba lilambile, alikhali ngoba lifuna ukuguqulwa, kodwa likhala ngoba kunemimoya leseyikhona. Uthi ke uNkulunkulu lamuhla ilento lebebayenda abantu abazala bebayenda ngengqondo yabo, bathi soyayibheka yena ephini lakhe. Uthi ngekukhala kwemaswane, ngekukhala kwebantwana labancane, uthi ngisuka kumile njengaNkulunkulu
unganilwa. Kumele bazalwane as from today siyazi ukuthi uthi uNkulunkulu nakakhuluma wathi umbuso wezulu ungola abancane bantwana bazalwane bamakhosi asekhaya ezulwini. Inako lenyele balanga Jesu bekahamba benta abantwana bambamba nabafundisi babaqashisa basithi ningasozeli uJesu. Wasi Jesu yekelani bantwana bete kimi ngoba umbuso wezulu ungoba abanjalo. Kunento bazalwane lehleli kubantwana, kunento bazalwane lehleli nakulaba labamunyako. Likhona libandla ngoba uma sitawuvutha sivuthe etintweni takamoya kakhulu, mara libandla singalifundzisi tilo leti simple leti njengaleti. Uyobona emasayini uNkulunkulu awaletha kuwe, mara ngoba ungafundziseki ungawati. Sikhona bazalwane, kuyoba khona nasisitula uyobona emasayini ngenxa ukuthi awukafundziseki ungadi usikwente kanjani. Asibahlukaniseni ke labantwana. Kune maswane ngala kumahubo bathi tinswane, ngalapha kuMatthew bathi labamunyako. Sikhona lesibazalwane. Ngicela futhi usifundzele futhi labasatha kungena sivula incwadi yamahubo 8 verse 2. Siyavula kuMateyu 21. Sicela usifundzele ngalapha kumahubo 8 verse 2 again. Noma kubalungile uvukise 8 verse 2. Yes. Imvumiso yemandla akho uyibeke emlonyeni yetinswane nebantwana. And bazalwane, ngifuna uunderstand i-language yaNkulunkulu. Umntwana kuyenteka ukuthi uyakhala. Umntwana kuyenteka ukuthi uyaworshipa. Mara bakhuluma ngalolo mncane. Umbuto uthi how can you differentiate ukuthi lo mntwana nyalo uyakhala, lo mntwana nyalo uyaworshipa? Ngoba buyela ngale kuMatthew 21 verse 16 sifundzele nakhona 21:16. Yes. Ngako bathi kuJesu uyeva yini kuthi bathini? Yeah. Waphendula wathi yebo ngiyeva. Anizange nifunze yini ukuthi emlonyeni webantwana kulaba munyako utilungiselele ludumo. Kutshelwa la sifunza khona ngalo kuMatthew angithi kutshelwa abantu ba ku New Testament le bandla lelingithi kutshelwa thina ukuthi anizange neva yini kuthi kwake kwashiwo shothi kuke kwashiwo kulaba abazali kuke kwashiwo ukuthi ngendumiso yebantwana bese andlule kubantwana asinayala bamunyako. Lo munyako umntwana akakhona ukukhuluma, lo munyako umntwana akakhona ukuhlabelela, akakhona ukudumisa. Bazalwane kunento lekumele siboyifunza njengabatali special bomake. Mina ngibakhulisile bantwana ngiyathi ukuthi umntwana nakakhala number 1 mbuke ukuthi akasimandi yini. Sengifundisa laba abasafuna kuba bantwana. Number 1 mbuke ukuthi akasimandi. Uma ukuthi uyamcheck umthosa akasimandi akakathi phumeli yini. Uma kusala ukakakwendi mbuke ukuthi so nesikhathi lesingakanani alele ngaleli side leli. Nangukuthi mhlawumbe so nesikhathi lesizalele ngaleli side leli so yamguqula umlalisa ngaleli side leli. Umbuke ukuthi uma ngabe umlatha ngisayidleli ke still uyakhala ukuthi uyakhala, which means uba ne problem tukale ngaba. Ngithi umntwana ngasesesiswini sama kwakhe ingaba ngiyo le kadosa ngayo iflute ukuthi akhone kudla yena njengemntwana nasekaphumile le ngaba iyabona bese iyajubeka but akusheshi kuphola lapha. Lesinye isikhathi usuka eval pain then kuba ngcono ukuthi umlalise ngaleli side leli lale ngaba but ube careful ukuthi suffocate akabhole ukutimphumulo. Uma umlalisa njalo, uma beke eval pain lapho, uma upressa, uma umlalisa kuyapresseka lapha bese uba ngcono, bese uyathula uma kuzwe kumlomo. Uma kusinalo uyakwenda kaze mhlambe ugcine kuzala kudla, sewumthi libisi kumbe umthi lo whatever lomdlisa khona. Uma aqhubeka akhale lapho. So wendile konke lama checks lawo. Uma toqhubeka akhale sikhuluma ngalo munyako. Uma toqhubeka akhale lapho hambe edolweni. Uma anasimandi
umguqulile ngala wamguqula ngala wanesa nengaba wena shona ukuthi usuthi bazakwane hamba edolweni lenye into mhlambe longayieda yaka medical so ungaeda mhlambe lokuva temperature ukuthi temperature yakhe injani uma kungekho kongeloko hamba edolweni kunembi lobhekane nayo angikhuluma ingane kwane ngikhuluma into lekuphi bazakwane mina ngeke kanti umfundisi washo ukuthi Ishumayeli njengoba sho ukuthi sine uma uNkulunkulu kunembi uNkulunkulu ulangeliswane ufuna ukuphikisa le verse ufuna ukuphikisa lokubhalwe evini kaNkulunkulu. Number 2 bazalwane besakhuluma ngeliswane. Number 2 kunebantwana bese bakhulile bakade ukukhuluma eBhayibhelini ke abakhona ukusihlukaniseka njengoba sesendile ukuthi sine Sunday school sinebanqobi sine youth sinani nani kodwa nje indlela kufuna uyadi lamuhla lokuqala nga ukuthi ngemlomo kumbe ngendumiso kumbe ngekukhala kwaNkulunkulu kumele wathi ukuthi kunembi lekukhala kweliswane lelimunyako kumele wathi ukuthi kunembi uNkulunkulu lekayilwako ngalokukhala kwemntwana. Asifundisane futhi kancane kuke kwaba khona isikhathi la ema-Israyeli ake ayoqonza eJericho. iJericho uma ufunza ngayo angase ngiyofika but now ufunza ngayo kuthiwa yakhiwe newall akathi yabona la wakha umsangala wasekhala akho ubeka 13 kibe line li-1 tablet yeso 54 letters kube just one line 15 tile but ke labakhulumako ngewall yaseJericho leyivimbe eJericho bathi lewall le ehamba so uma uyinweba ibabandi la itukwayo ungahamba 2 imoto lenye imoto yenye imoto yengala la angase ngafika but labakhuluma ngayo bathi le wall ideki ngendlela ukuthi etulu kwayo kungahamba 2 yetimoto ngalendlela ideki ngayo ngalendlela ideki ngayo uthi ke uNkulunkulu kuma Israel nifuna kuyohlasela eJericho mara angeke nikhone kuphula letindonga taseJericho le wall ngeke nikhone kushaya ngamela ize iyiwe ngoba ibandi ngendlela emangalisayo uthi ke uNkulunkulu kuJoshua thatha emadvodza la kwathi kudumisa bazalwane bese nijikelele iJericho each and every day anishayine mahamela anendilutho umsebenzi wenu ngendlela lokuluthi umsebenzi wenu ngendumlomo udumisa ngenhlitiyo lemhlophe udumisa ngalembeza lomhlophe uNkulunkulu uyadlula kule dumiso bese anake ukuthi yini inkinga lobhekane nayo bathi nabadumisa bajikelele igoma laseJericho uNkulunkulu wabuka ukuthi abadumisi nje kunenkinga lekhona igoma laseJericho yabaqhubeka badumisa lithi iBhayibheli letigoma letibandi ukuthi hamba thiwe timoto lethu letivonga yanana badumisa yayaphansi basedumisweni bona bayadumisa idonga betila nabadumisa liyaphansi nabadumisa liyaphansi nabadumisa uNkulunkulu each and every day jirani kayi-1 langa lokuqala betifika la bajikelele kathi ngiyabeva babahla alanazi
Yehlila ke mana. Day number 2 bayabadumisa tiyehla tibana. Day number 3 bayadumisa tiyehla tibana. Uthi kaNkulunkulu ngelanga le7 uma senedumisa ngelanga le7 uthi nobe wenda kayi1 ngelanga ngelanga le7 wendeni kayi7 ngalelo langa lebazalwane bese inyathelana tingoma tedumiso badumisa tingoma la bese tilapha badumisa yesatangela phasi emhlabathini tingeniswa yibazalwane tingeniswa ngumlomo webantu lebahlabelelayo. Bomane bazalwane bayi-understand le ndaba yokuthi uma ngabe tivo tibhetha umuve aqubula indumise umuve athinta emaqilongo umuve aqula lokho abeyiphikho. Ngifuna ukuthi namuhla bazalwane siphumela sathi ukuthi nanoma ngabe lento ibekwe kakhulu kubantwana nathi abadala uma siyithatha sidumisa bazalwane kuba khona tivo letingathiwa umthandazo. Ngoba ngemthandazo ungathandaza wrong umthuke kuNkulunkulu ngumsole. Lesi iBhayibheli Jobe wafa abantwana wafa ifuyo wafa isebendi. Sathane wabona ukuthi solo Jobe uyamthanza uNkulunkulu. Wabuya Sathane wacela umtimba waJobe. Umtimba waJobe wonke washatshwa ngemathumba. So ugcwele emathumba wema Jobe. Umfati wathi ye Jobe la kuwe indvodza sekude bantwana kude imali kude imfuyo kude asanathi sebendi sengimi bese ngisebenza wena ngiyacela shemjobe thuka uNkulunkulu ngoba uyathi umkaJobe ukuthi uNkulunkulu uyakufuna konke but akabafuni abantu lebatomsola akabafuni abantu lebatosusa idumo lakhe balibeke kuletinye tetifo. Wathi umkaJobe thuka lo uNkulunkulu bese uyafa kuba kanye. Wakhuluma Jobe wathi ukhuluma njengemfati lo ulibele kuNkulunkulu kuvela lokuhle kodwa yini ngoba nalokubi kuyavela kuvele kubani bazalwane kuNkulunkulu. Nakasuke Jobe uthi abheke tulu uthi ngiyamati umhlengi wami futhi uyaphila. Uma u-understand leli gama lelithi umhlengi uma lithi umhlengi shothi ngumuntu le wena bosenkingeni yena wakukhipha enkingeni. Manje Jobe akaqualify kumbe lesimo lebelakuso asimqualify Jobe kuthi angakhiphe amagama lekathi ngiyamati umhlengi wami uyaphila abe ahluleke ukuvikela abantu bakhe abe ahluleke ukuvikela isebenzi yakhe abe ahluleke ukuvikela imfuyo abe ahluleke ukuvikela nomtimba waJobe. But ngifuna sifunze lokuthinte kuJobe nanoma ngabe umtimba unuka ugcwele amathumba unuka umtimba nanoma ngabe abantwana bafile nanoma ngabe isebenzi tifile nanoma ngabe konke bekanako sekushabalele but akawakhiphe amagama ekumthuka kumbe ekumsola uNkulunkulu. Kukangaki siba setimeni nawusubuka lesimo uve ngathi ungamtshela uNkulunkulu uhlali bokuphi bokuphi kodwa uNkulunkulu akabafuni abantu lebatosibuye bokuphi ufuna abantu lebatosi nanoma ngabe lesimo sibonakala ngathi usiyena bekangekho but wena umenye njengomuntu bekakhona. Jobe wakhuluma amagama wathi ngiyamathi Jobe umathi njani ngoba abantwana baphelile wathi ngiyamathi umathi njani imfuyo iphelile wathi ngiyamathi umathi njani isebenzi mude athi ngiyamathi bambude bathi umathi ukuthi wendani athi ngiyamathi umhlengi wami uthi uyaphila uphila njani kulesimo lesinje. Basinabahlabelela bathi ngetinyembeti sethi ngikudla kwami bayambuda basikathi uphi lo uNkulunkulu wakho. Jobe wakhipha amagama wadumisa simo bazalwane singamvumeli ukuthi akadumisi. Yabona le time simo singakuvumeli ukuthi dumisa mina kumele udumise khona. Lesi iBhayibheli uNkulunkulu kuyacabanga
wabita i-meeting ekhaya ezulwini. Bathi angeke lo muntu simuke konke manje aqhubeke angikhona. Bangakhe labalahlekelwa umsebenzi bakwatele uNkulunkulu. Bangakhe babadivorcako bakwatele uNkulunkulu. Bangakhe kufa ibusiness yabo ibusiness ingasasurvive bakwatele uNkulunkulu. Bangakhe bangakashadi bakwatela uNkulunkulu. Solo senzeke imizala solo ngikashadi. Bathi ke Jobe konke lobekanako wema. Bathi nyamathu umhlengi wami uyaphila. Wakhuluma amagama lambeka esihlalweni sebukhosi. Lithi iBhayibheli wathi wakhuluma amagama encwadini yaJobe ku-42 verse 2. Wathi sengibonile, sengifunzile, sengiyazi ukuthi akekho umfundisi, akekho umprofeti, akekho lonemandla, akekho lonemandla okuvimba lo wena uNkulunkulu ofuna kukwena. Kunezinto kwazabani uNkulunkulu lekafuna kudenge impilweni tethu noma ungathandaza njani, akekho ulonemandla okuvimba lo uNkulunkulu afuna kukwena. Washo Jobe athi nyamati umhlengi wami uyaphila, nakasho njalo amdumisa ngoba ngikhali uNkulunkulu. Na ufunza lekugcineni lithi ngoba ngikhali uNkulunkulu aletha konke lokho kulahlekele Jobe. Ngani bazalwane ngendumisa asibiyele lapha eBhesini. La maswane nakavula umlomo akhala. Uma sowuhlole wahlola konke kumele wathi ukuthi kunembi nekhona la ekhaya. Ngathi ngikhuluma nebazalwane ekseni kunembi nekhona la ekhaya. Number 2 uthi ke nasekaqedze ukukhuluma ngamaswane nabamunyaka uthi nebantwana. Mamfundisi ngathi kumbe bekasuka abona lelivesi kumbe bekena njani. Lapha ekhaya sometimes angathi evela ukuthi uyagula, umtimba wakhe awukho right. Uyangiyekela mina ngihleli lapha ya. Abite bokhanya athi khanya uyibeke isandla la sesiyothandazela. Lo mntwana bazalwane nakafika abeka isandla kulokuma kwakhe. Number 1 akana doubt. Akakase wambona uNkulunkulu afeyile nakayi-1. Akakase vele uNkulunkulu wethu afeyile, afeyile ingqondo lethu kuma-understand. Lo mntwana nakabeka isandla kumamfundisi, akabeki aqabane ukuthi kungeneka amphilise kungeneka amphilise. Usibeka isandla lithemba lakhe lonke likuNkulunkulu. Uthi uNkulunkulu ethi eJeremiya chapter 17 asibabusisiwe la lithemba labo likusimakathe nalaba bazalwane bathembele kusimakathe. Lithi bafantshwa nesihlahla lesifake imbanzi etasemfuleni asitshintshi khala. Umntwana ufika abeke isandla kuma kwakhe athi babe ngegama likaJesu ngicela uphilise mama. Athi amen. Ayimthandazo lomuzi nelobo emva kwesikhathanyana naye utombaza eish akakwende kanjani ngithi baseqono wena kuthandaze abantu bazalwane umntwana ikhona labantu kuseni. Ingakho bantwana bethu labancane kumele sibafundzisa ligama lelimandla, ligama lelingetulo lonke amagama, ligama lelimbethe umlilo, ligama laJesu. Usinabathandaza noma bangakwadi ukuthandaza mana abanakho ukuthi bathi ngegama laJesu. Nabathi ngegama likaJesu kunetinto lethi shaker. Lithi iBhayibheli bafika basibathe ubamba Jesu. Nabafika bazalwane lo Judas wafike wamanga nakamgona wabambona ukuthi lo but still balokha. Bangakhona ukusonzela kuye. Jesu wababuza wathi kanti nifuna bani? Bathi sifuna Jesu Kristu waseNazaretha. Wena ukuthi athi ngimi nakathi ngimi akaveli bazalwane kungendeki lutho. Wena ukuthi athi ngimi laba bebaphethe ikhali batombopha nakathi ngimi baphoseke emuva bawa angakabashovi ngingakhuluma amagama athi ngimi. So nalabantwana ngokubita leligama bathi ngegama likaJesu bangakathandazi kuyaphi bathi ngegama likaJesu kunetinto letendekayo. Ingakho bazalwane baqale bafundziswako ngebantwana akumelanga bafake abantwana amakinoko. Akumelanga bafake abantwana amaseshi. Lo mntwana lo upowerful. Lo mntwana upowerful ukudlula inyanga lo isabako wena. According to this word, lo mntwana upowerful ukudlula inyanga lo isabako. Upowerful ukudlula umuntu lokuniketa inyoka lekuniketa imali akuniketa whatever. Lo mntwana uso powerful akadzingi tinzambo akadzingi maseshi akadzingi makino
umnqopho ukuthi umlungise amehlo lo mntwana bazalwane lithi iBhayibheli uNkulunkulu usebenzisa yena. He is or she is an instrument, a weapon of mass destruction. leNkulunkulu lekayisebenzisako kulwatimbi. Nanguthi unabantwana abafake ama-search namhla ekuseni, hamba uyofika uthi ngegama likaJesu ubambe isikelo, ngegama likaJesu uyakhipha lo, ngegama likaJesu uyakhipha. Ngoba lo mntwana bazalwane uNkulunkulu ulwa ngaye timbi. Angase ngadibana nevesi lesi uNkulunkulu ulwa ngabo babe timbi. Angase ngadibana nevesi lesi uNkulunkulu ulwa ngabo make timbi. Uyabafuna kumangela batokhala, uyabafuna kuhambela batokhala msatandla, but ngemaswane he is fighting. Asebenzisa maswane leswakhoni. So who are you ukuthi ungathatha inzambo uyifake kumuntu leNkulunkulu lekalwa ngayo? Sikhona bazalwane. And as a result naSathane naye attacker labantwana. That is why you want to get a cooler. Angithi umuntu oyena nomntwana uma atalwa akunalivesi but ngenxa yaloko esikutholako ngiyabona unena lo mntwana akatalwa ukuthi utalwa avale isandla endesi angisibazama utalwa avale isandla uthi ke uNkulunkulu emasini eJeremiya wena Jeremiya ngakwati usasehlwini esibelethweni samakwakho ngathi ehlukanisela wena ngakwenda waba ngumprofeti wami. So uNkulunkulu umntwana before amkhiphela ngaphandle kuba khona a purpose lekamnika yona lekaphuma ibambe ngesandla. Kuba khona a purpose lekamnika yona lekaphuma ibambe ngesandla. Yabiswayena noma ngabe bathi somdzala kangakanani noma ngabe bathi usesemusha kangakanani, when you die, when your spirit and your soul comes out of your body, noma ngabe bawugote tandla, your hands tiyaluleka tilulwa ukuthi le purpose lobo itele emhlabeni seyiphelile. Ingakho bazalwane bantwana bethu we must understand ukuthi Sathane uyayathi purpose yamunye ngamunye umntwana. So kuze kuthi ayiderail, kuze kuthi ayiphazamise, kumele adisturb umntwana aseseliswane. Uma ngabe besathi ukuthi umntwana nakakhala akafuni igama lemadloti kodwa ufuna ukuthi uNkulunkulu asebenze ngaye, ngaba singabaniki amagama emadloti labantwana. Manje angakhalanyana 2 minutes ngoba vele asathi lutho. Sibuya bogogo uyakhala umntwana. Bathi inkinga yena nibanike amagama ebelungu labantwana. Banike amagama ebelungu. Ufuna thola igama lamkhulu wakhe lo. Umkhulu wakhe bekumtimbini. Nike igama latimbini. Bese ke nani nihamba inika lo mntwana igama lo usingitimbini. Kufika nje crash, kufika crash. Nenda uthi khwathatha crash. First day crash. Bakupita. Bathe umntwana watimbini sicela ukubona. Awuhambi kahle la. Lo mntwana bamkhwaya isihlathi, lo mntwana bamncindile, lo njani bancindwa ngibani umtimbini. Timbini nguye lo ncida bonke ukhwaya bonke ngoba ngithathe igama lelingasebenzi kumntwana welikholwa. Angisho mina nawungakholwa hayi mnike umtimbini vele. Mara nawukholwa nawuthi Jesu inkosi ungamniki amagama lekangakhombisi kukholwa. Amen. Bese Sathane ke uthagetha labaswane abakhalise kanzi thine funa sathi usinakakhala hayi ngoba ufuna igama nakakhala ngoba kunembi lekalwa nani. Bese bantwana bese bayabathatha bobanika amagama abogogo, amagama abomkhulu, angisho amagama esintu wrong, mara leligama lingabi ngoba igama lemadloti. Njengami ngingiJoshua, umkhulu wami bekangiJoshua. Bangiphalela igama hayi ngoba ngikhala. First name lengalithola kwathiwa ngiJoshua ngoba sanzisa leligama amongst the family ukuthi Joshua. And ngalithanza ngoba likhuluma ngemuntu lo leader laseBhayibhelini. Ngalithanza ngingakakholwa. And bazalwane ngenteka umkhulu wakho nomnye bekumvusi. And akasidloti.
mhlawumbe noma ngabe walala noma kanjani uma ufila ukuthi ufuna kumnika igama lavusi akusi wrong mara kungaze kukhulunywe kuthiwe lo mntwana ukhaliswa ngoba ufuna igama lamkhulu wakhe hayi lapho seyalahleka. Kunento lefuna siyibambeni sesiyothandaza. Kunento lefuna siyibambeni ukuthi bantwana bethu singabavumeli bayonikwa emadlotini. Angigcine la. Umntwana nakatalwa usuka angakanikelwa uNkulunkulu, usuka angakanikelwa nakuSathane. Utalwa nje abe in the middle. And umuntu akakhona ukuphila in the middle. So le mimoya idosana la ngayo. Umntali nohlakaniphile lokholwako usinakatelo umntwana amthathe ammikise kumfundisi athi ngiyamnikela kubani kuNkulunkulu bese ke ubekwa tandla uyabusiswa lo mntwana loyo akasabhilongi emandleni kumnyama. Uma ungakamnikelanga kuNkulunkulu kufika le mimoya inthuse la ekhaya bese bathi kufuna nomnika igama lemadloti bese niyamthatha nimmikisa endumbeni bese uyonikelwa emimoyeni yemadloti bese uyokhula vele adijiniswa imimoya yemadloti. Bethu bantwana bonke angithathe ukukhuluma ngami but le subject iyangifikisa lapho. Bethu bantwana bonke kude namunye lo wakwafaka isearch nithi kwini ifiso kude namunye lo wakwafaka ikinoko kude namunye bazabone lo wake wanikezwa igama lemadloti kude namunye. Why bazabone ngoba understand into yinye kusithine sesiyakholwa. Yonke into lesiyenda kumele siyende ngendlela yokukholwa. Sefuna ukuthandaza. Uma ngabe ukhona umntwana la. Bathi musikhatha siyavumela sithi. Uma ngabe ukhona umntwana la leka ngakabusiswa and nawe uyafuna. Hayi ngoba uva ishumayela, mara uyafuna kumbusisa. Ngicela utena isimbusisa. Uma ngabe ukhona umntwana la le agulela futhi le athekwa imimoya yebumnyama lefuna ukuthi uze ufune uqabanga kabili ngaye buya la sitomnikela kuNkulunkulu. Lo mntwana loyo uNkulunkulu uyolwatimbi ngaye. Amen. Siyashabelela basasonzela. Masimbonge